Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Unang wat RTI ka jala kata uba dispersing rani ulapan pau ka jingsngon ngo bakatanat Meklia Urban Development Authority muda lengbaki arngut ki menteri ki babat ya katai katanat kum uba Hamlet Son Doling bat uba sniaw bhalangdhar kilai jing menjur tungkam ya kinong teri kontrak pan yo kam permanen ham muda ya thu uba rani nakal yang uba dispersing rani ulak kubur bat ajingiro Syakilat pathai kubor yak ba ulayo ban penmi yaki kambian ban tungkam klemiat katkum ki kendon badai ban peniat ulayo thu ba ulayo tam kawai ka kot lengkot kabadai ki kot jong kam muda sanction pus bat ki jingsiu ya thu shushu uba rani mentang ini sngap kendiat syapang ka jing ya thu jong uba dispersing rani ya ka jinglap jongu ya ka jing tungkam ham muda Di habedai begini ke RTI ke bangayo kabanyo hak arfu tarik kene ke panisya ba nakalang pi ki pagba na pi ki officer na ki no ki staff ki badai hok banyo permission tenga kentu ya pi ba pinle ya kam ke badai banle ne complain sangaro aktivis kenang banga ngala banirap ya pi ki badai hok banyo na banta kapus ho ki don cha ki jingtung kam bean hangne ngai menta sipang menta de mi kadon gue ke taksi kabaya lenti ke syong chu khalai nga ai barani sim tu kot te bang sim ke ka kot ngalap man bakadon bakane ka jingyal tungkam hangthi hapo municipal hangthi ngan pe dagalat yang ne municipal hangthi ma kadon kapus kum ku finance account officer te ka jingsha finance account officer hangthi la thung kum officiate kum kontrak basis hak skim kata kalong ba don ha no skim ai sum kontrak basis te kabalango ahang ne kalong ba kumbayo iro akot kubuar ndai ba jeler ta manga ne ba ong ka manga ndai tang ba ai ba bret ti kot ti ba bret ne ka kot mane na ba chong taksi ndai ha ka arfu tarik ru banai ba nriu menta how highline pus ngale I ba ka don sha ka huri hura ka jing tungkam tungjam hang thi hapo urban hang thi po muda te ha dei ba ne ngalap ha menta ka kot bangayo menta ba ki bret ki briu ngalap sha ka da jing approve jong ba Hamlet minister kane ka kadon gawe ka finance account officer ka suyo rekorai si kapus hangisa ka dei contract basis ka ba syutung haba kadon ka scheme ka ba bat kimta terter bat kadon ro kapus ne kum kapus engineer ka bala syutung na benta contract basis khasau tarik menai benyo arjar khandai ndrei kan lengba kan ko orda lo I ba lengba minister Hamlet Doling lo approve hakan riu talik benai benyo araja arpeu riu talik benai benyo area arpeu ba kan yo rekorais kini hakan ke pus engineer bat finance account officer